shindwa niwe Baba niwe uvuga ngo ndashobora kunanirwa usiyeshindwa Zekana unayafanya unaweza yote yasiyowezekana unayafanya unaweza yote tuota uko waje. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Yes. Shema hallelujah. Amen. Ni ushaka guhiri kurwa rukuta ruri imbere yawe ubwira mugenzi wawe ngo maanisha. Maanisha, mwambie ngo maanisha kabisa. Hallelujah. Sawa ndonga za Jericho. Sawa are you ready? Let's go. Sawa, ndonga za Jericho. Sawa
Dusomera mu Kinyarwanda kugira ngo tutahure byihuta bidatwara umwanya muremure kuko ntabwo ntwara umwanya muremure. Luka 18:35, Luka 18:35 kugeza 43. Luka 18:35 kugeza 43. Biravuze ngo nuko yenda kugera Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke. Ari abantu bose babibonye bashima Imana. Amen. Amen. Sisi wote tuseme amen. Ndagerageza kuganira mu rurimi rwacu kuko nubwo ntazanduteguramo ntanarubwirizamo, ariko ibyo ari byo byose kugira ngo tworoshe, haleluya, kugira ngo tworoshe ubu mwanya tuwuhine kandi tubashe kujana, nta mpamvu yo gusobanura. Haleluya, sema amen. Imyaka myinshi mutaganira mu rurimi rimwe amagambo aratakara, ayo wari ukeneye gukoresha n'uburyo uba wateguye biba bigoye kubitranslatinga kugira ngo umubi wisobanura uhayivuga. Amen. Tugiye kuganira ijambo mu mwanya utari muremure, ariko ni ijambo ryawe kandi ndizera ko rigukoraho mu izina rya Yesu. Aya makuru murayazi, y'uyu mugabo witwa Bartimayo. Aya makuru yanditse muri Luka, gasohoka akandikwa muri Mariko. Ahanga muri Luka ntabwo bavuze uwo ari we, ariko muri Mariko baravuga ko ari Bartimayo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana igukure iruhande rw'inzira. Noneho bibwire mugenzi wawe ngo Imana igukure iruhande rw'inzira. Uyu mugoroba uva iruhande rw'inzira. Vuga neza gusa n'umfashije kumubwiriza, mubwire ngo Imana igukure iruhande rw'inzira.
kandi uyu mugoroba uve iruhande rw'inzira mu izina rya Yesu. Dukomereza kugira ngo bitworohere. Sema amina. Bibiliya yavuze ngo Yesu yaravuye i Yerusalemu. Yerusalemu ni haruguru, Yeriko ni ukumanuka. Sema amina. Aramanuka yegereje i Yerusalemu, yegereje i Yeriko nako. Bibiliya iravuga ngo hariho impumyi, iyo mpumyi yitwa Baritimayo yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Niko yarameze buri gihe, ntabwo yohagarara mu nzira ntabona, kandi iruhande rw'inzira kugira gusa ngo asabirize abatambuka. Amen. Bibiliya iravuga ngo yegereje aho ari yumva urusaku, kuko Yesu yagendanaga n'abantu benshi bigatuma basakuza. Noneho Baritimayo ngo abaza bamwegereye ngo ico niki, ko numva ko hari urusaku rudasanzwe, niki cyabaye? Sema amina. Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti urimo gutambuka, ariko anapita. Hallelujah. Jesus of Nazareth is passing by. Biramugenzo ngo Yesu yagiye gutambuka. Muze mumfasha vuba vuba. Yesu yagiye gutambuka, agiye nko kuhanyura gutya. Uze wipanga. Position yourself in a good position. Hallelujah. Uze wipanga. Hari abantu batazi kwipanga iyo Yesu agiye gutambuka. Nuzoza mu materaniro uze wipanga, kuko Yesu yosiga gukemura ibibazo. Sema hallelujah. Noneho ngo arabaza ati ni Yesu. Okay, naramwumvisha ayo makuru ndayazi neza. Arabaza nuwe Yesu w'i Nazareti? Sawa, son of David, umwana wa Dawudi, kuko ba Yesu bari benshi. Baramubwira ati ni wa wundi Yesu umuryango. Sawa, bagiraga ngo nuko bazabisanzwe. Baritimayo ngo arareka abantu begereje, ngo yegeranyijwe. Sema amena. Urabona impamvu zatukwinginga ngo zamurijwe, zamura amaboko, gira gutya. Turamenya Yesu. Uwo mwumva neza ntawuzi kwinginga. Hari uko wogorora amajwi, ukagorora imzino yawe, ukahimbaza Imana bitari bizo gusukumwa. Sema amena. Ngo aravuga ngo Yesu mwana wa Dawudi, Jesus son of David, have mercy on me. Umbabarire, ungirire imbabazi. Ndabaganira ijambo ryitwa imbabazi z'Imana. Uburyo arizo nico gikapo gihetse imirimo n'ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Sema amena. Nukuvuga ngo ibitangaza byose ukeneye byose by'amafaranga, byo gukira indwara n'ibindi byose wifuza bikubiye mu mbabazi zayo. Niyo shakoshi Imana yashizemo ibitangaza. Isengesho rikomeye nukuvuga ngo Yesu mwana wa Dawudi, mbabarira, ungirire imbabazi gusa. Ni rehemu. Sema amena. Ngo avuze gutyo, Bibiliya iravuga ngo abari bari imbere, kuko yagendanaga n'abantu benshi, bamwe bakagenda imbere baguma kwigiza y'abantu. None ngo bumva uyu mugabo afite urusaku kandi bubashe Yesu. Aravuga ngo reka tumucecekeshe Yesu atambuke, turaza kumubaza ikibazo yagize. Sema amen. Ngo baramubwira ngo ceceka, hari umuvuga butumwa utambuka, reka kurasakuza. Uguze kuravuga. Sema amen. Baritimayo ngo ndiyabitaho asa n'ubihore gatoya kugira ngo yipange neza. Bibiliya ivuga ngo uko bamubujije ngo niko noneho yazamuye ijwi yongera volume. Bwira mugenzi wangu uze wongera volume. Nubona hari ibintu bishaka kugucecekesha, uze wongera volume. Sema amina. Yama ngo yongera volume, arayihetsa. Amaze kuyihetsa aravuga ngo Yesu mwana wa Dawudi, ngirira imbabazi. Sema amina. Bibiliya ivuga ngo yegereje i Yerusalemu. Niko yatangiye. Yegereje Yeriko. Ko numva umwuka ambwira ko Yesu yegereye
Yeriko yawe. Hari ibibazo warutuyemo ariko arahegereye. Ari hafi yaho. Ntabwo ari kure, ari hafi yaho nyine, aho nyine yohagukura. Aho iruhande rw'inzira. Kandi ibintu byashize abandi iruhande rw'inzira n'ibibazo byinshi. Abantu benshi bari iruhande rw'inzira kubera ubukene. Ubukene bwagushize iruhande rw'inzira. Uzudepanda ku bandi. Impunyi burya reka tubi practicing banguhumiriza isegonda imwe humiriza. Ubonye iki? Bamwe ganti banahumirije, humiriza. Ubonye iki? Uko niko abantu babi iruhande rw'inzira bamireko. N'umwijima gusa. Tibaza babone ejo habo. Hazagenda akamanga ngo siku none nje nzomera gute. Ngo ari ku rugo rwanje noneho rwo. N'umwijima gusa. Iyo wagiye iruhande rw'inzira ntacu ushobora. Sema amen. Iruhande rw'inzira haba ibibazo iyo nagushize iruhande rw'inzira ntubone ejo. Ubona umwijima. Ta direction. Tuko pamoja. Kandi ndiwohijana ndiwonahirirwa nta bandi bagufashije. Nukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose nabandi bakugize. Sema amen. Bwira mugenzi wawe ngo igihe Imana igiye kukukura muri ubwo buzima bwo gutegemea abandi. Uzi ko hari abantu nakabaye nkukata bizabo byabipfuye. Umuntu ukamubaho ngo mbayeho kubera naka niwe ibintu zose. Harimo ikintu gikomeye muri wowe. Yesu wakubitanye nawe yo gukura iruhande rw'inzira. Nawe wafasha abandi. Sema amen. Tukoze unagira n'ubwoba. Ndakwigisha isiri imwe gusa. Numenya kubumbura akanwa kawe ugataka. Bwira mugenzi wanjye igitumye ukira iruhande rw'inzira. Waracecetse. Mfasha tubwirizanye hamwe. Uzuceceka niyo mpamvu ukira iruhande rw'inzira. Bamwe kubumbura akanwa ngo basenge byarabananiye. None uzoguma iruhande rw'inzira. Uzubumbura akanwa uvuge ngo Mana ngirira imbabazi. Sema amina. Sema haleluya. Bwira mugenzi wawe ikisigiye cyo guceceka. Bumbura akanwa uvuge. Sema amina. Imana igufasha ubumbura akanwa ubwire Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabaza ndagutabara. Nite nitakuitika. Kandi amavuga ngo nzogusubiza. Sema amen. Hari ku kibazo uri guceceka kandi uri iruhande rw'inzira. Kandi Yesu ari gutambuka. Yesu yo gukemura ibibazo akagukura iruhande rw'inzira. Sema amen. Baritimayo ngo bamucecekesheje aravuga ngo ikisi igihe cyo guceceka. Jewe nceceke atambuka maze mugume musige hano. Arasubira yongera volume. Bwira mugenzi wawe ngo ubuzima n'ubwawe nutisengera nta uzogusengera. Abantu kangwa abayumbe ngo muzoze mudusengere ngo twebwe ngo ibibazo zabaye byinshi mukama mubaza mukabatekera gicaye ngo baze basenge muzobihorera. Iyo wisenge sema amen. Baritimayo aravuga ngo ikisigi cyo makugendera jewe ubuzima bwanje burakemuka uyu munsi ibintu biraje ku murongo. Abumbura akanwa aravuga ngo Yesu mwana wa Dawudi nirehemu. Icampa ukabumbura akanwa ukukwezi Yesu yo gukura iruhande rw'inzira. Icampa ukamenya gusenga ninjoro na mu gitondo ubuzima bwawe bwohinduka. Utinginzwe na pasiteri ngo tufite ngo amateraniro kuwa gatatu ngo mu gitondo ngo nyabona ngo abantu muze muza ngo twirirwemo baza bakwingingira gusenga. Bazakwingingira gusenga. Ariko abantu bakingingirwa gusenga muri iruhande rw'inzira. Imana igufasha uva iruhande rw'inzira. Sema amen. Yesu ngo yumvisha iryo jwi riramukeneye. Yumva iryo jwi hari uko rihariza rifite volume yohagarika Yesu. Baza mugenzi wawe ngo se volume yawe yohagarika Yesu. Hari amasengesho kugira ngo ahagarike Yesu gahunda yaragiyemo ahagarare abe nko concentrating avuge ngo uru rugo numvishe harimo ijwi rihari taka. Sema amen. Iyo volume ngo zamutse Yesu aravuga ngo maze mureke twitonde. Uwo ninde? Ni umugabo bahana azasakuza arihe? Ni mumubwire ngo aze.
Sema amen. Icyampa amasengesho no guhimbaza no kuramya no gutanga kwawe kugahagarika Yesu akagutumbira akareba mu rugo rwawe akagukura iruhande rw'inzira. Sema amen. Niyo mpamvu nuzozuza mu materaniro nkaya uzuvuga ngo ndahamagara Yesu, ndazinira Yesu, ndamuheza icubahiro kugeza ahagaze andebe, narangiza kundeba arankura iruhande rw'inzira. Sema amina. Yesu ngo ahagaze arategeka. Yesu yagiye gukora ikintu ndawuze umwitanga. Babandi bari bavuze ngo ceceka, ntabwo yababwiye ngo mwomuzane, yaravuze ngo nimumuzane, ndategetse ni jewe mukuru. Sema amen. Ategetse ibintu birahinduka. Bamwe bamucecekesheje bama bahindura. Aravuze ngo yaravuze nguze. Yaravuze nguze. Ariko uzi kubwira umuntu ngo ceceka. Hari ukuntu ubivugaga, sivyo? Ufite mudega yo kwigira igikenya. Ngo avuge gutyo, mukanya Yesu ngo ategeke, bamahindura. Ngo yaravuze nguze, nguze ngwino. Yaravuze nguze ngo mubonane. Ai, sema amina. Hari abantu bazokorwa n'isoni gutya Yesu yakwibutse. Nusenga gutya, abantu bariko bakureba bagasa nkaho hari ukuntu bazohindura batangire kuvuga nyine ngo Yesu nyine kandi yaravuze ngo Yesu yaravuze nguze. Sema amen. Ngo agihaguruka, sema amen, ngo ahagarare aravuga ati kwegera Yesu gakumwe nari nsanzwe nteye ntibizabigenda neza. Yesu iyo ushaka kumwegera neza agira style uzuzamo. The more you get close to God, the more you separate yourself. Ndabisobanura. Uko wegera Yesu cyane niko witandukanya cyane n'ibyo wahoragamo. Sema amen. Hari koti yagiranye igihe kirekire, iyo koti n'igihe agazashiramo ibiceri, n'igihe agazashiramo ibintu zose, imiswara akarunda. Ryari koti ry'imbeho kandi yiriranywa n'iryo nyine yari yararisonye kuko niryo uruhande rw'inzira nyine. Sema amen. Rya koti amaze kuritindamwe igihe kirekire aravuga ngo iri koti nararimenyere, iri koti iruhande rw'inzira, iri koti ribamwe ibyaha, ribamwe kuriganya, iri koti sinorisanga na Yesu. Yamango arikuyemo amaze ngo araza yakuyemo ikoti. Uzugira ngo kwegera Yesu nuko kose uzawamuko n'ibikoti. Bwira mugenzi ngo n'ibikoti uzamuza gusa n'ibikoti. Ngo uratahana igitangaza n'ibyo bikoti. Sema amen. Ibyo bikoti uzuzana mu ikanisa uzugira ngo Imana gukora igitangaza n'icyo gikoti. Tusa nababivuze gutyo muri ubwo buryo niho biryo. Bwira mugenzi ngo ariko icyo gikoti uzugira ngo Imana gukora igitangaza n'icyo gikoti. Sema amen. Hari igikoti ugomba gukuramo, hari igikoti ugomba kwiyambura, hari uburyo uteye. Sema haleluya. Hari ubuzima ubayemo bw'ibyaha, hari ubuzima ugomba gukuramo iryo koti amaze ukabona ibitangaza by'Imana ko bitangira gukoreka mu buzima bwawe. Sema amen. Ngo babona kuyemo ikoti amaze usarire ariko ikoti. Sema amen. Ageze hafi ya Yesu aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Kuko jewe wavuze ngo mbabarira, wavuze ngo nkeneye imbabazi zawe, mu mbabazi zanje habamwe ibintu byose. None ndashaka niki cyane wumva wifuza, kuko ngiye gukoraga muri store, ngiye gukora mu gikapo kibamwe ibitangaza, ni mu mbabazi. Sema amen. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu agiye gukora mu cya gikapo cy'imbabazi. Noneho ariko arakubaza ngo se niki cyane kiza kikugora cyagushize iruhande rw'inzira. Aravuga ngo Jesse kusinza mbona ubuzima bwanje ntibugira murekeyo, none kora muri icyo gikapo ube nkumpeza nanje mbone. Yesu azakenera ngo wamuvuga ngo ndashaka iki, uzuba specific. Hari abantu bazamapfa gusenga amasengesho yo kwaraza gusaka amaza ngo Mana data twese n'umujyo ngo ndagushimiye ngo turi hano ngo Mana ngukore ibitangaza. Ibihe bitangaza se?
wagiye ukandika ikintu ukavuga ngo ndashaka iki kandi yagikora ugatikinga ejo agakora ikindi ugatikinga iliste y'ibyo yakoze ukavuga ngo ndagushimiye ko washubije ariko uzamusenga mukavuyo gusa ngo ndashaka Yesu karakubaza ngo urashaka iki banza utuze urashaka iki numara uvuge sema amen Yesu ngo akora mu gikapo c'imbabazi aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije wa mugabo ngo yamabona Bibiliya iravuga ngo aramukurikira nawe ga mu nzira apana yabaga iruhande rw'inzira none ngo nawe aramukurikira sema amen hari abantu mugiye gutangira gutera intambwe ubuzima bwawe bwari bwarabaye gusa ni gutya ariko ugiye kuzozibona nawe uhaye utera intambwe bigakunda ubuzima bwawe bugiye guprogressa mu izina rya Yesu zamura ukuboko kwawe Imana iguheze gutera intambwe Imana iguheze kugera ku bikomeye Imana iguheze kugera kuzo wifuza mu izina rya Yesu sema amina Bibiliya ivuga ngo immediately ntabwo yamubwiye ngo ndabitekerezaho yaramubwiye ngo aho apfuye kuvuga ngo ndashaka kubona ngo immediately aho yamamusingiriza igihe cyo gutegereza cyabaye kirekire uyu munsi Imana ikugirire neza kandi gukure iruhande rw'inzira sema amen Bibiliya iravuga ngo ahimbaza Yesu ngo n'ababibonye bose ngo bashime Imana ariko yeme bwira mugenzi wangu uzufasha uwanyu gushima iyi Imana yamuhinduriye ubuzima kuko nawe ejo ni wewe sasa mbabwire ikintu kimwe ndangiza ikimenyetso c'ishari kimwe gusa kuko singiye kuganiza ejo ishari ariko ndakwiga ikimenyetso kimwe c'ishari ntabwo ari ukutanezererwa ibyo wanyu yagezeho hari ikindi cyitwa kudacelebratinga cyangwa se kudashima hamwe nawe ibyo biratandukanye cyangwa se kutishima urashobora kutamererwa nabi nta kibazo ngo yubatse inzu okay nta kibazo ariko nturagera mu rwego rwo kwishimana nawe tiwabyumvishe neza ntabwo twavuze ngo warakaye ko ntaka yabigezeho ariko ikibazo wagize tiwanezeranywe nawe kandi akubwiye ngo ngwino mfite agafete wo kwamuvuga ngo mfite gahunda ngo yo mu mujyi yo kubesha gusa tuhaye umva ukeneye gucelebratinga nawe ni ukuvuga ngo niba utaragera mu rwego woshima kuwanya Imana yamwibutse sema amen sinzi nawe nimba utegereje ikindi gitangaza cejo ariko ngo babonye ubuzima Baritimayo yaratinzemwo n'ukuntu abuvuyemo amaze ngo bose baravuga ngo ariko Imana ishimwe yeme Imana yibutse Baritimayo yeme ariko uzi Baritimayo wabaga ruhande rw'inzira zamura ukuboko ushime sema haleluya hari abantu Imana igiye gusubiza kandi basubize ariko witegure gushimana nabo niyo mpamvu ubona mwene data wateguye nguku bamwe bakubwiye ngo ukompoza akaririmbo k'imisitari 2 uwo mara umwaka twebwe turabahimbye tuzi uburyo bigora sema amen nuzozona umuntu yahimbye imisitari 3 uzuza wishimane nawe kuko Imana yamushoboje wewe nturabishobora sema amen niwumva umuntu afite akajwi keza karirimba nka mwene data hariya God bless you sema amen kuko iyo mbonye abaririmbyi nzanumva no bahanurira gusa kabahanurira ko muzohagara ku ma platform akomeye ariko nimugira amaono sema amen sema amen bivuga iki uze wumva wonezeranwa n'undi Imana ishubije umenye ngo ejo nawe yo gusubiza n'ubona umuntu ageze aha ngaha hari Imana ihamugeje uvuga ngo Imana igira neza ariko uzi Imana izihindura ubuzima nawe wishime sema amen kuri ubwo tayandi makuru mvuga hejuru yayo kuko nabonye ko ndoja kwigisha inyigisho igoye mu gitaramo bamwe ntibazabumva ntibazabanandika ariko
ikindi gihe Imana izodutiza tuganire twitonze inyigisho. Nkunda kwigisha kuruta kubwiriza. Sema amen. Niyo mpamvu bizogora niba utumvishe ngo he ukumva bitabaye gutyo ngo pasiteri nawe ngo usunze kwa agenda yitonze. Burya kwihuta siko gusobanura. Sema amen. Icyambuka aba hari cyo watahuye, hari cyo wafashe. Imana iguha umugisha kugira ngo tworoshe ibintu kandi tugende vuba vuba kugira ngo dutarame kandi tuhimbaze Imana, twongere volume, ijuru ritwibuke. Sema amen. Tugiye gukora igikorwa cyoroshe. Muziko ndaza nkoresha fundraising, murabizi ayo makuru muyamenye. Sinza nkoresha fundraising tibibaho. Sema amen. Ariko kirazira kuza mu materaniro empty handed. Can you say empty handed? Ako kongereza kavuge empty handed. Nukuvuga muza amaboko gusa mutupu. Mutupu. Sema amen. Samweli ngo yari ahantu arindiriye umugaragu w'Imana witwa Sawuli. Imana yamubwiye ngo ngiye kugutumira umuntu araje uzomwimika b'umwami. Sawuli ngo hashaka ipunda ziwe zabuze, ngo bagiye gutaha baheze. Umugaragu arambwira ati tuje kubaza hari umugabo uzawerekwa azabona, bazamwita ngo azabona. Mu Cyongereza aravuga ngo ni iza asia. Nukuvuga ngo wikaza kureba akamakubwira ngo yanduze yatakaye hariya hepfo. Sema amen. Ati twogenda tukamubaza uku twazungurutse iminsi 3 yose, ariko twomwegera arashobora kutuweza direction. Bira mugenzi wangu iyo waje mu materaniro uzubona icyerekezo. Aha niho uzoharibwa amaherekezo. Niko hari abana bagaza banseta bakambwira ngo namaherekezo. Sema amen. Imana iguheza amaherekezo. Siko kuko no ngo Sawuli aravuga ati none se turaja ku mukozi w'Imana twama tugenda gutya amaboko gutya, twama twanja tuvuga ibibazo byacu gutya. Aravuga ati hari ifaranga nari nabitse zari zasigaye two kwitwaza. Okay, aravuga ati nimba zihari tugende. Sema amen. Nguko ndashaka gusobanurira, ntabwo uzoza mu materaniro ngo urazana ibihambaye, ariko uziyigisha ikintu kimwe cyitwa ko utagomba kuza mu materaniro gusa ngo nimusubizemo 3 kose, ariko bavuga ngo nitube nk'abatangira Imana ukamutangira kudohoka. Sema amen. Sema amen. No mu materaniro y'iwacu buryo dutangisha amaturo n'ibzacumi n'amashimwe icyo ari cyo cyose, tuguheza envelope tukavuga gusa ngo fata vuba vuba bidatwaye iminota 2 kuko nditwihuta ngo nditugusukuma. Ukamushiragamo ifaranga, ugashiramo ifaranga, ukandika kandi agapana udufaranga duke. Asema haleluya. Sema amena. Habanda akamaja kuri telefone akazamagira urya agasoma hariya akamayohereza ibihumbi byinshi kuri telefone. Sema amen. Kandi nta bintu birebire ndiyanahagurutse aricaye aho ngaho ibihumbi 10 yazohereje hariya, ariko wewe ngo mpaka ngo twaye tuvuge nguriya nguri inyuma ngo ngwino ngo nani zotanga igihumbi, uzotanga igihumbi wanzu mari minota 5 ngo ni igihumbi. Sema amen. None Imana ibafashe igiterane kingana kiba gifite utuntu twinshi twabaye twa depage. Murabizi niba utabyumva abaza bapanga ibiterane bo barabizi. Muza mwamona twateranye mukamubwira ngo zose biroroshe, habe nari amazi ntabwo bayakuye kwiduka ngo babwire umunyeduka ngo ari kugira amazi meza ngo mpeza nkaho two ducupa 5 uko bayaguze. Sema amen. Ntabwo ari ibintu bihambaye, ntabwo ari n'amafaranga menshi. Umuntu atanga uko umutima umutumye kandi utanga uko ushoboye. Sema amen. Muzi amakuru ya umugore Yesu